Naon? Aduh modal kai. Kecewok atau mang ada? Asudi. Ini Perjalanan mau ke lokasi setting yang kedua ya. Yang kedua mudah-mudahan diberi kelancaran. kameramen sama Astrada. Selamat. Siapa Om namanya Om? Kang Oces. Oh, Kang Oces dan ini Astrada Golodog Sunda. Tipu aja. Tipu pisan. Mang Acong. Kemana dia tuh? Ibu ninggal jami kan dari ya? Nama? Ini kedatangan satu lagi Hansip Mang Taki. Hansip militer rasa melon kedua. Nah, sahabat santuy, sebentar lagi akan Kai. Adeng modal kai. Asudi. akan sampai ke lokasi. Di depan ada hansip militer rasa melon. Ini nyek sama Waalaikumsalam. Hah? Sibuk. Angarkeun ieu daftar tempat geunaheun. Dah siap. Kita bereskan 5 orang. Heeh. Spontan. Spontan di dieu cek urang mah. Ripu ditu mah. Ngora gaji mah. Preman. Preman berhati pink. Punah di dieu aslina. Enggak. Heeh, ieu mah daftar geunah gitu. Urang teh teu kudu set ka itu, set ka dieu wah. Molor di jalan. Heeh, Cikondang mah ada. Ieu mah adegan motor geunah lampeng we. Itu bang itu aya deket. Iya. Base camp mah di manggilan naon bro? Di piket di Pangalengan. Tina di Padahal dieu. urang mau nu masak unggul kali mau Hansip piket di Pangalengan, piket ngepung janda kembang. itu sawah ka ituna mah. Nyanyi heula cenah tuh maning semoga pen saenu mah. Apa nyanyi heula nya kasih taki. Mari saya kudu adegan nyanyi. Balonku ada. Aduh. Namanya lagu eta. Panyanyi. Buru di video. Alus. Oh, menta. Menta imane karunya ieu. Pens. Potong naon? Hah? Cik tarik? Bebek. Potong bebek. Potong bebek. Bebek. Potong bebek. Bek. Hijikeun. Bebek berem. Entah kedah karena tiap hari. Dedikat. Ayo mik di mana Iya di dieu ieu. Oh, bicaraannya kamerana kudu make eta. Kamerana. Kan pagi gagal make ieu teh kan jadi itu. Grup bugan kabeh. Kamera mah dimanualkeun. Autokeun. Anger ieu ge di autokeun oge. Mika tadi sore. Aya naon ieu teh? Cereng. Dari ka mana? Ya sawe nagihan euy mah itu lagi kieu mah mapai jalan. Mangga atuh. Mangga atuh nya mangga. Oh duit banyak. Sugan mah biolaki oman. Anu kitu teh apa? Bener eta mas tunjuk. Mun aya si bos bisa. Maneh. Udah kurang rek kumaha? Urang atuh 3 tahun acan aslina sabun dia rumah aing beak atuh. Kat. Teuing ka mana tuh? Ondoguan si ieu. Si Oces ya. Des. Mang Acong. Hansip militer. Militer rasa melon. Pak Kades. Itu balanya kalau di itu kan Gosari mundak dia. Di mana, Bang? Di mana tadi? Di itu.
Jauh teh. Hah? Lewat jalan seetik gitu ya. Jero teh ya. Ya ini lokasi shoot scene keempat, adegan hansip rasa melon. Semangat. Semangat atuh. Karena hidup bukan sekedar modal dan nyatu, kudu berkarya jeung berusaha. Ganteng jeung hasilin saja nggak cukup. Oke, kita menuju ke lokasi selanjutnya, Bray. Terus ketik tertunda karena hujan. Hujan, Mang? Bos. Hujan, Bos. Ada kan. Ome atuh cuti. Kontet. Dapat ya kan? Ayo mana nyebut. Kontet tadi ge ceneneng atuh cek sacek koko. Itu maksudnya ceneneng asa bagi garis pisang ya. Aman cuma lagi gelir, nggak guna apa Di mana ceneneng? Ya saya ngajihan. Hasil. Mau udah Iya, acan latihan. dah. Apa tadi tuh geng belum atuh? Nya. Oke, siap ya aman. Hasil lagi. Siap aman. Itu justru sehasil. Adegan perkelahian Ahmad dan preman membela Cemimin. Amil. Kira-kira iki amil. Cek Esi dan Cemimin. Dua randa biduan Pakades. Pakadus, ini pakadus. Siap masuk. Baik itu baik. Halus. Kamera standby. Roll. Action. Culik bos. Cut. Yo, Payana, duluan. Betah. Iya, Bima potong atau tarik. Kalau mana pakai hati mana beda. Ya, mana Mang? Sok-sok tong loba cakap lah. Masuk aja lah, Kak. Oh iya. Ayo ngedit dulu di dia. Ya ya, Paul. Ayo ke dia nya. Di benyengnya. Dialog dah. Heeh. Dialog harian. Kala-kala. Mana? Teh. Tapi lah tuh ada ke atas tuh. Oh, itu CH masuk itu aya. Sangker. Lebih jauhan deh. Mau kada sangker. Masih Yanti pas masuk di ini. Yo, Apa itu namanya close up? Standby. Belum tahan. Yuk.
Roll. Action. Neng, atuh neng. Oh, nom. Neng, ayo neng. Neng, bos. Neng. Lain kagak aja lang. Terus iru sa. Ada cokot sapotong. Tahun si badak tulinya pengen Parantar da genap we namanya. Pak Eno, si badak Pak Eno. Posisi Posisi dia ngasih banyak minyak. kerja Jepangan. Dari Jepangan. Yo, kamera standby. Roll. Action. Ayo neng, ayo. Bos. Tahan. Ayeuna pas Awas ya Mimin nyerieun eta bieu nyaan. Itu orang nalari dia nyeri cangkeng kalau dia. Yo, kerja Jepangan. Nah, kelas dia mah. Atuh geus nyabat deui. Yo. Roll. Action. Neng, atuh neng. Bos. Ayo bos. Kal. Tahan. Kal. Tahan. Sok baru berbicara. Nah, ini dialog. Awas tahan lu. Kal Kang. Ya naon, tantun bumbu naungkur. Min rada maju. Ya, Min. Tong tukang deui. Bemper. Iya. Munduran sedikit. Bisa kayak gini. Frame tadi ya. Yo, kamera standby. Belum. Kala. Tadi dialognya naonan mana? Teu urang heula nya. Yo. Ente dialogna kumaha ieu? Ieu heula atau ieu heula? Iya si Ahmad heula. Pan di Jepang gitu dipitukeun. Kalakak. Aya mulu safety. Kalengka. Ya naon ieu? Aya naon ieu? Bumbu kacang. Kedik weh. Sering bosan hidup ya namanya. Oh iya heula disebut